So bari guhabwa rero imidari mbere yuko baza gufata iki gikombe kiri imbere. Aba basore b'ikipe ya Sunrise bari kubanza gufata imidari. Yo ni imidari bari gufata, bari kubahereza. Hagiye gukurikiraho rero guhabwa nyine igikombe nk'ikipe ya mbere ivuye muri diviziyo ya kabiri izamutse muri diviziyo ya mbere. Bazamutse rero ari ikipe nyine yakoresheje imbaraga zayo zose zishoboka, zose kugira ngo igere kuri iyi champion, babe champion, ariko bakoresheje imbaraga zabo nyinshi cyane aba basore. Ubwo rero birangiye nyine aribo batwaye iki gikombe mubona hano kiri imbere. Nibo batwaye iki gikombe, nibo batwaye iki gikombe. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko basabonye ko bakoresheje imbaraga nyinshi, kugira ngo bagere kuri iyi ntsinzi yo gutwara igikombe cy'icyiciro cya kabiri bakizamukanye rwose. Iyi niyo kipe ibaye champion. Dore ngabo rero perezida wa Sunrise ndetse na perezida witwa Doresi Uramugabo muri kubona ku ruhande. Ikipe isubiye mu cyiciro cya kabiri inshuro zirenze imwe ebyiri, ikaba inahawe rero na sheke ya miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo mafaranga babahaye nizo babahereje 20. Kipe hano ngiyi rero igikombe iyo rero ikipe ya Sunrise ihawe igikombe nk'ikipe nyine yabikoreye, yabivunikiye ikaba itwaye igikombe. Barakoresheje imbaraga nyinshi cyane zishoboka, cyane. Bisobanuye ko iyi kipe nubwo ivuyemo kuba ivuyemo yongere bibe irindi somo kuri amakipe akina muri diviziyo ya kabiri. Nguwo rero perezida wa Sunrise, bamuzamuye mu birere. Ngiyo bamuzamuye mu birere perezida wa Sunrise, bati warakoze, nta kutagize rwose, nta kutatugiriye. Nuko ikipe izamutse, nuko nguko. Ubwo rero navuga nuko birangiye ikipe yitwa Doresi isubiye mu cyiciro cya kabiri. Navuga ngo ni ibintu wakwibaza ngo aya makipe, ikipe ifite ikibuga kizima nk'iki ngiki ariko ikaba isubiye mu cyiciro cya kabiri, ni ukuvuga ngo zose nyine zizajya zihurirana n'ikipe n'andi makipe bagomeze bakina icyiciro cya kabiri. Ubwo navuga Muhazi United, Etoile de l'Est ndetse n'andi makipe ziragunya mu cyiciro cya kabiri. Naho Sunrise yo yamaze kuzamuka, ko bazamukanye miliyoni 25 y'igikombe, bagiye mu cyiciro cya mbere. Ndetse bisobanuye ikintu gikomeye cyane, ubwo nuko birangiye shampiyona y'u Rwanda
deuxième division. Amakipe abiri azamutse ni Sunrise ndetse n'ikipe ya Unity nizo zizamutse mu cyiciro cya mbere. Ubwo mu cyiciro cya kabiri naho mu cyiciro cya mbere naho agomba kumanuka andi makipe abiri akamanuka akajya mu cyiciro cya kabiri.